Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Arsnam siteng baga sorkar ya senrap lang hapo ka kanhon jang ka Meghalaya Democratic Alliance ke balai lam da kaseng National People's Party kala sencar ya kani kejela usembot menteri rangba kani kejela uba Preston Tensong ha ka J Grand bat ke Batisi TV ha ka Sautrek mentau Nailar Arajar Arpau urapan pau ya ki jingsha tenjo ki bakani ke sorkar kala ikendo ha kini kisnam balalaj uba Preston Tensong uloong ba Marchant Simti ya ulakam sencar ke sorkar MDA kala yatengko bat ke jingki ki pajba ke brio nyutram halor ke jingdawa ban penkerya no syakawai pat ke jaka ya ki brio ke besang basa hapo harijan koloni hatam yo maulong shilo kawai pat ke jeki ke baka sorkar MDA kala ban tam ki pajba bat jeki seng balang ke deru halor ke jingki persya ya ke Citizenship Amendment Act bat ke balai pat ke dei kani katma ke badang ya hadu menta ban yakon persya yu kenyang jingpang COVID-19 ke jing ka bangi kendu nungkong Maria Simti ke government hawa area rapra bat kata kani ke isu joga tem motor natai pelayu dia yakani ka kamru ngim slam chu ba ka hypo committee ka saship ya karai ban ai ka recommendation saka state saka government state government khnang ba ngin sim ya karai pada hak sarkar ban le ya ka badan kam noloka si bi isu saka to ke jing jia ka ba hak jing ya ke jing yap jong hituki khun samla jongi hang thea po isamati kata ko dan sakawi pat ke jing ka ba ngi kendu ki challenges ke ba bat ka ba kani ka ba khaddu ka ngi kendu menta ka longka COVID-19 telongi kum ka MD government ka challenges ka longka bajur ten rei ka we ka bang skwa ban ong pi lemba jong kini ki challenges ka penlong yang ngi bangin nang pro jabing ngin nang start badru positively ngin sim ba kini ki challenge kin long penban umau jingki haga bangila ban poi sya clear jomulung kata kade ka banga skwa banong bat da ka ji tresitong kum ka sarkar brokawe ka kabinet brokawe bat kum ju ru kum ki alliance partners jongi haga MDA government baro ngidon lang ke ji kitle bat ke ji tresitong ban ngage skemba ngin job ye kini ki jing baro kawe hadin